dai o katema wangkati. Inata katema mapa taunga sisa o kastus o kukngo fadiqia makama. Ama yataka o kana kwa taunga takisi mbai hunangwa ma. Ina Joseph o yo kwawa Nazaret taunga. Kadidinda nuyatama Judiana kiyangkati. David o ya kwawa takatamangu na Bethlehem. Mapiyama aonga David o ya kwawa undangon nenga ina aonga kuipatoti. Ina takatema mapa aonga au metana mapa katemama apa kay ime tawanain. Ina inga kaya ime koke item ka atina tawa ina iwa kayko item ka niya ina o isaka akwatema. Puro makawa ida kan mangkau. Mapiyama pasentia nga mi engka kima api aup maitang. Inanta nga sip mawas mana wa kam kahetang kau kap mengwati. Kuya sip ayaw o hingun wanukap mengwati. Ina kadai na o ye Angela o ama away kui mama. Na o ye kaya glory wow ya kui nangkati. Awa iya tawata kiyangwati. Ina Angela o away takutangkati. Ay nga iya miyay. Mapiyama hay kadai. Ni hay na kwa awa mga seengkan na makapa. Seengka ama o kana maina. Mapiyama mapataunga David o ya kwa awa apaka ama afangkoy katabi. Aonga hay nemenang kati. Aonga Christione ina aonga na oti. Tanga hay na makati. Hay nu kau niu ime apua iwa kay utangau item kanina ina sa ita kan mangkau saka awenang kati. Ina sip wasmana awa tutu afa kuwang wati. Haniu Maria ita Joseph o ita hingok wanamanga. Ina ime apua sa ita kan mangkau saka awetani. Hingon wanu ina nuwaw o kana maamda kuhan nata kumanga. Angela o awai ime mataipa kutama. Hania Maria inya nime o kana ana me kaya kunum aka atangkati. Ina ainya kaya kunum ta ina awam tata yatanga kinangkati. Mapa eida he ana ime pua aoy fewa kata wiyangwati. Haniu aoy taka Jesus hiva kutangwati. Angela o taka ta kutangkati kanai ime na awam he ayatan. Mapa ya nabi ay na Moses o kukungot na tangkapa apaka awamangan hengkina. Abi au ime na mama Jerusalem o aoy na oy winan na mama kuwainyati. Ina katafi ama afangko Jerusalem o natmenka aoy taka Simeon oti. Ama taonga hamanangan natme ina godo ya kwa kata nieta kumangkoti. Ina aonga ama Israel atme awai awa hamga manawiyanangka aoy na hingon na nakap mengkati. Ina ikwapa pma Simeon ota kap mengkati. Ina hikwapa pma aoy doa kuwiyangkati. Aon na pe hingomu angka napmengoti ya na oy ya Christ oy hingon wanangka ina nanti. Mapaunga Simon o Jesus oy na meka ya fea awa oinda ata ina na oy ya takan na makawawangkati. Haniya takatangkati. Na ato ntinta wam nga maavangka aoy kana awaham nga fa makamtingati. Ndiya tuwa yimta katanga pa hakiin. Mapiyama ngkay hingonda nta ama namenangka aoy ya hingok wania. Aonga nay anta na namenangkati. Ina Simon o apia oy blessing anuye ina Maria Jesus oy kanay takutama. Hingok wana. God o imi eta oy kupmatati. Israel ap meen nawawyaw anta nawyawtam. Aonga manantika takina. Aoy kwa kuiwa ututati.
Tawad ati, tuwinangan ti kang afoo, mamieta amana ngati, itim nga himayin ka, nta fawo kaimya kautana kamamanga pa, haamana ngati, ina ama o kana ma ya kunu awamda takam nang wati, tuwinanga audai temananang kati.